but me say take common entrance. Okay. Number we say chichi. Ti we say chichi na me we school. Okay. Okay say ya. Ti o student ho. Pa. Ya utako. Me kan na me nya active papa. Me active. Group of 81. 81 na we school. Ohun ofe. That's. What dim fie say? 64. 64. Be wo ya da so ya young girl. Yentie nkomo. Enti me feel say twitwie no. Me kira ade kakra e wo barracks. Armed forces. Soldier for no ho. Eho. Na me pelate ye. Enti no mo tete me warning. Na me ye ya na me force ya na me kwakira ade wo agogo. Ebu akwa agogo. Ti me feel na me call Asuofia. Okay. Na me che ade wo JSS ni nyina. Enti free Asuofia na me de call Canada. Okay. Ye nyanko Canada, ye tra Ghana kakra, ye be fu play no enche ye be ko. Na efiri wo mmofra se be kyerɛkyerɛ ade be pa na ye ko de abrahwo se be gyawo eni gisem be na uhyia ye. Me na se sebe na me ye ka achi no. Na me timi ye me de kakra. Na sebi man hyeda nkwa ho chimbat. Me maso odin no. Na di me wie niam bebre. Na me maso odin pa. Na me ha me maame. Na me ha me papa. Na me nuan mu nyina tutu kwanti na aka me nko a. Okay. Ti na me ne me maame na netie. Kopim se me di tu me maame di ne di kan wuye. Tu wuye na chese afede me nya sa timude no. E papa no enni. Honi asem no. Dina afede na asodin kakra ba me mu. Me papa so sebi no on ebi ni nsem me maame. Enti na aka me ne me papa. Be ma kura onyima ho. O mambe. Me anam kochini na mapema ade. Na o maame wo mamusan. Oh 5. Mu nyina mo akwa control. Atwan. Sisi ya papa so we. Okay so wu dada. Na wankasa o maye se question me ne ma hia ne busa ye medin. Me maye mienu. Omu nyina o Ghana. Omu Canada. Okay. Ya ne mami sister na twetwe komo no sa di we die ubetumi hia no TikTok no so eno ya adwo sister one. Adwo sister one. Okay. Ukọ TikTok no so a wonye na enso ewo ho odofo saa na abrabo mu enkomo no a ku ada bia yedie no ye kọ no obrayo ko mami sister enti efri se wo mami edanja ye no abrabo no be ye den ma ho ana sikasem saa no wadua ne diem na kosai medua ne diem na e okay but me na me kasema so odi ntino na me dua no mu nyina wo na aka me dina me so me fa kwan bi so na me so me di aye lai bi me ne me papa na ye bumo ne di age wo me nuan mo la be no no me ti me ka se ebi am papa yare ono so oti ase na oni ni nyina mu wi aye chempe pe me ka me ma me wuye oh yes ye be ye ye be di na wotweda esi ye we no mo so di aba ya chemu pe ono papa pa ntim papa di owu ma ne koma ho pa na chese saa de na mo ya mdi nyesika nyina etu atwa eti o papa wu nyina na woda so wo Ghana na me wo Ghana dabi na me tu kwan na watu kwan okay ene se ne owu ye na ho kire no nyina na akwa kokodi baby foforo ya ne mam sister na edi enkomo wo brayo ko dwumadi so odofo 21st clinic ye sciatica expert yenko na yenkotu ya de ase wo 21st clinic odofo sa sciatica na ye kan so asem no ya asem o ya asem papa 21st clinic ba ne omi ehu so ya de bi friend no sciatica so sisi ya fa sire mo na kokum na akosi unase intrim ya de yi papa 21st clinic ba ye wona na sciatica de o maton dem tampa so no wo de bibidru so etu yade na se emma onya won ayaresa sabri dodo no a na etumi eye won adwuma 21st clinic na yes ade no nyina da orofo ba bibia da o man Ghana 21st clinic wono mekanfo nam de ma so omukuto ene betumi atu siatika yade no ase yare bibire bia da efiri tunua no ekosi unase no 21st clinic enkoyi no tu yade na se emfama ye laboratory ne scan ne efidi ahodo pi odo be fam massage no so eye adwuma enya asem keto ne massage no mema na ya no so mo pema no nsa no ni nyina ba betuma ya ma kama 15 branches ene ewo Ghana member na sentam be ko Europe ye be sen ko South Africa amanfo apum den
ene ko hwese be gina so no matumi aye adwuma odofo yenko 21st connect no ntuo ya de ase emfama kuma se ehwan overseas adabraka wone Sompa TV Sompa FM na wo abrusa akromu obo ase council quarters call Johnson and Kran bu hu won ewo ho sunwane kwanza techima 21st connect ko sinye minie 0540311311 0540311311 ye ko na de akoyanim eyo bra yo ko ye ne sister 1 na twentwen komo eyo bra yo ko dwumadie so Canada Buchimem na obon bra ma me sesi aye betwam akobi man so ho de menem se obra no betumi ayo ko de ama won san se obetumi ahiesia akosem pa ho sesi wakoduru Canada abrabon ne ho net sai minua me di kaka minua no nyina akoi tina aka me tina fedi me di sun ha wo mu ti de ne so mo ma be fam akọ ti on be fam akọ no me ko try visa 3 times wa Canadian embassy amfa edi ahodo amfa ada na ntimi anya adwuma sa nim Canada no mo visa je eden kakra tina omo so mo per traveling experience na me ko obi so da etimi sister me ma me ba panyini menene sepa okay na sa time no 23 years asem na me kan odi ni book bre me ye smart ankasa eti style wa ye bia wo yinim no passport no no ma me ye bi mitinwi me ni bibi o ma me ye bi those days no me dey fam ko Accra okay do Accra no o hwe passport no ahwe me o hwe pa o sen na me ko na maka na me di wura no mo doubt to kakra na on doubt but sa time no u tu kwa automatically ombe busa so obi a we Canadian citizen there eti brebi o de me ko e friend chief nyame fa ne currency wawu ona me sister de ne share me nsa ti e dru ho no na ye wura mu mitimi nya kwanfria ewura plane mu ti e si ye na chesem tika mu plane mu nyina si ye ewrade famiko mi no obi aka me nko a na atumpaibo enti ye si form no na me sister so twotwo ne ma bebie ye udu ani busa wa wosimi ye sei ya de anyambe ye mbedi mai ne to wa pe wo say where did you go na msi to Ghana some ye me sister or ye Canadian and to ko Ghana kakra no sim ko ye de na msi me ko funeral no say how long na msi 3 weeks because me sua no say welcome home many ajina mayedi na just welcome on na just wo kwa no say me ko pass through process okay welcome home na just paper na nyane dey so say no Canadian woman no paper na nyane dey so no ya so ko he na o se me ko aye wo Ghana me kodi na wotwe miensa kwasi bro ni say welcome home na just wakwa ba so ndiem ya ko ne doctor Nana Kwame Aduna enkom twetwe nkomo simadu so emna se na yentoa yenkomo twetwe no so odofo se yakwa akodu Canada ba mi sister akodu Canada yeko na ya baba betwa yenkomo twetwe so yene Dr. Nana Kwame Aduna Dr. 1 no se sana mfre no Dr. 1 no na oye rofo so obema wo wana bebo sanse ne asisi sem na doso na edoso saa no so a nipa obetumi aboa na obi de uka na waye na adwen se wono de wontua obi a na adwen se wajapade bi obefa na wono no de akwakobo ne bra na wowu odi agane ma Dr. Nana Kwame Aduna so wonte ase saa no de ebe frɛ wo wano wo wano me amekɔ hɔ me frɛ wo mo ene wo mo frɛ wo mo me yam di me birim sanse mo wano mo ba nya asɛm ketoa kora na me kwa manfa madisadie bi anto o monim na so msi baaye no na ehu na kwa me koyo se me honye feso ni nyame achamade wona da bu ye so da bu bodo so wangu doctor nyame anu ko ni mo odin nyame na edina o ni pa be mu akwa aba yemu bibi aboko ye hodum aso ye te sei boko sa wo doctor baba wana me ba na ne ho minsi so no wa ba na anum se ade am ye no titiri bi titiri bi nti anka na kase ho ato no eja me ko me na ko se amenyo na ba ma no
maame no wase me nyu na me yem hyehye me yo doctor me tu be wu me team ho ya me mpengu kura na me yem hyehye me ya me mpengu kura na na kwa me na so for me le duro bi wase ne ba hanya wase nya wan we no ko wase so wanya de obi ko makwa me de duro nya koma so obi wu a me ko obi wo hospital o fio na so obi wu a ya me fam ko hwe no a me kwa me ne ho saa 5 minutes so obi wu a bo beba anoma no na anoma obeba abo de onko na mehu no obebu sia ba bia mehu obem san san de a infe dun kan so amade 5 minutes ama memudu ba ni saa bo se o ti lo pusa ye na bankom na je se doctor se duru ba bi na se ajana no bruso ha eno nkyere se bia bie ni ho ba yo bie bitim mo bibi yesu owu am ti de de so mara no owu amra mecheme akra kitu akra de ho tumi no bibie no senya me wo yiyem na de ma me ene me yiyem ni nyamete on wotu no hu nipa mobo a na me di ochi na me ko na eda pa buagun so yem hwe anyame eno na ya na o kan ye me nwanwa because for some for some me be fo wo ma so na ka tell you ni asiko se mami na kan asimi so no beto se ifo no eda bugun ni wo se metu na se modi etu ha munni mo se na epra me doctor Nana Kwame Aduna ene na twetwe komo no doctor apart from anifra no yade bia wo wiase bia metre te obi wa ma afa nu okra yetwe bakra hu de eba no eba ani nyina se sumnyame yi sunyame felnyame susunyame asa ti asa sunyame felnyame sunyame yi nyame otua de wo wiase ya ba akopɛ ene de bone twon fro ho le sunyame yi anokwase asa ofa asa doctor yade be na wan kasa utimi sa ya na ye onwanwa yade mitimi sa ya monwa pa ne etwe ne sa ya papa etwe se ne sa ya ana so stroke obi a stroke obubu no go yade de eja o ma so ya ho ba ya na enwo kora doctor na ma mi bi frɛ wa wie yi obi nipa fi na frɛ me wo free Holland na ba ye mete nka so mo se wo se kyana me ka se me ba no so ntimi ntwe me wo ba ye no ne na no ba ko ye adwuma na ne nsa ba ko de danam se hwɛ wo me ye nsa ko se no bitimi massage ya na ate me ka kyerɛ se adu na no ohia de emu odene na ya dance de kese na ni age pa me so be na ntiansa no ko Holland o me se omra oba me ka se nansa na ne nan na nyina de oba massage no soku no wonu modro den ma ni massage wa kedechi oboda anti massage nyina bi wo waso ye ho se mo mema akase ho massage okay adu na wo ho nyame na ho nyame na mitimi desa mitimi ko tigina be bia anya ko pon me bohunu de bohunu me san ye no obi me kire meduro obe nu gu ho no ho beduru so ba hu apata no me say abofoforo kro ho yo di no be gu and then say 29 bars near the buy me yi dada na yete foro ba esa foforo ko mgo so fi say doctor wana de duro no ma wo mi wura nyankopon no ka che ho enti ni echi wade o say wo ya na ba si chiriwe any starch anyway never so don't say you say de ne memo de anwa if I want to any so God is intiangu and I say obo say twire say me hwetwire papa yes eni nkruma twire ni nkruma enim na mo anyway da me do me modro say wo yele na ba say na me ntua hwe doctor obi wa say twire say wato nsuo mu wato gemu a odi baby abefa bia say abonsa ye de kase okay na abonsa so wona no oduro me wo minyame oba won wo so ne kitu oba se wonwa me tuma mukura hwehunsuo 4 days obenyam ya wo de doctor kra say obi ko na say doctor say bako hwehunsuo kra me hwehunsuo be man 4 days ni mu ya ba me modura se obetu kosuya me man na 4 days na wie duro na wo de wie atadwo saa na watai mo se kotikase kotedin de duro na sam obi o na no kra de say doctor upiku mo na no na akofa de na duro no kra de ho adanse de trodo wo da yim wo so men so man woni ho adanse yi wanda dia adanse no woni
o le tuna odi kura e mema wi adro yi wo dia o na je ye board ma e je board mu edro na doctor me kan wonte wo mu aka hwe aso ahwe it is me me dia ko match no so me phone and my phone dia ya 15 minutes home ya dey tutu na mabre doctor say o ti tufu mabre o say o se mro afọ dey wo mu dia ya na kwa bia du na kai we nyame ya 10 minutes 15 minutes home ya dey tutu mabre man home mra me ko tan ma to atene doctor o mu chiri mu a memadu na no den se nyame na de mame edura se me edura me dwene ho pa se edura ka no edura me ma wone no ja metimi da hu se du be doctor bia kan pem sa ya die bia wo yemo je se me wodo no ya die bia hina wo yemo nti unya ne a menya okay se unya negu utu mafa menya nti me do ba akra me obi an wo be ne me tu fra ko be ne hwinya ubi me fra wo se menu mo mra mecheme see ya no my ha o ma yeden o monnom sa ya e kan part mi ko be se 2015 na obi ko 68 one 68 3 days hwe anyo no na ni mo ye ha o se ba o se me man for wabodam because 18 na ya no fufu je se mani abere o se mi wura na o se de mi wura betumpem ai nti di hu duma me wa mi di wura betumpem na ya wada ben na wotwe anadu bra ba lesa ne bi ekokoro nti fatu amfo mi set moy ma bo me hema satam de unya adwuma ho de me kra de baba okay me kra baba na wotwe na me bo a nkra baba beto dwuma de nso obi ba ka wo na beto dwuma doctor no obi o wa broche woni nkrata obetumi aboa no nyame na babo ano wo me mfrem nyame no ma no obra me ko mi nsuo no ikonkroma metenso ankama so me kom mako yin ankama de ko yin ankama na krata enti wo me ya bu edua no ye furu ne na asia ho menya kom nsuo wo ba me busa me ko busa se dua nso obi ho no ne fura ho ne na asia tata ne nya na ye duabo be ne kidney ne mfese na no duabo mo kasa ane a ofa menya gi mama me wi na akokoro fasi apa afa ne mama odobe wo be ne se brad no fu na tyo wo na asia tyo nana udani dua se wo wana anko wo minsuyo nko na wo wana nko mene se udani dua na se wansoma wo wano na so obi ani biri so bebo obi dua oba bebo ama no se mansoma na se obi hu na abono ono pe so bebo dua wo ho ko nani abre wo do wan bebo dua bibisa se wo do wan odibo wo no yemunde yemfa modua minsuyo ne odibo dua ntime fa ne se obi ani abre pa wo se won yusu wo wa no o ma wo wa no konkodi dwuma no na mo bebodua unsuo no obodua ebeko ebenyan sesi ya okay ebenyan sesi ya ena hwe kwase ebu ya me kwase ebu ntina ama makwaje wo wa no ana minsuo to hwe obi du boni ya obi du boni ya me che me kama obi anfa nya bi me pe bonsam je se meni di France be fo che kronfo me pe kronfo asem so second se kronfo bituna ya amoye mobo ade ho se obi bu fo ade a pensutene ko jesu tema na do bari se ade as ko gyina ne tutun segum to ko sua miensa ne bu oni edi se ayi do fa me mayi ma de we anase do yin boni sei anase wade me wade mi kunu ya enye no ho da ho ne gyina so ne tutun segum snapo o be sha atade o de be moniked okay ne denso na tutun san tutun ensegum uwi a no jebe no to atun na ko so me sa hwin ba ko hwin pa miensa no akasa gu ba so na de atum ofa odi mienu no ebebe hwehwim pa ujenso gina mo ubo niked ai afina manfo be ofa aboni pa boni for the mumu me pa boni asem ntina o se ofa wo 3 years na kwa me enya se ko basa ama mi obefa me kuku ye mfi mienso be so betu ne me wewu obo to pa yen sa nsuo kunsu etene ofa bunyan sisi ya nana du na ofa he kwara so agri ko ma ase 0246 24 13 13 50 50 0246 24 13
13 50 50. WhatsApp with 0549 0549 54 54 94 94 94 94 0549 0549 94 okay. Mama mechia mavusa for crowd down. Me say tim mechia na hema. Aduanya hema. They say oti ni bawu ni bawu na what say na be sie ne ba. Okay. They say o ti nusuo. Da na what say na be tumpe me na do na ne opoku ya. Aduanya hema. Afa mechia mo for Kofi Sare. Okay. O bomba mechia no so. Enum chia bibi do chairman. Na pia kubi. Okay. Odaroma. From Chema Dofu Yunan, Matamfu Yunan. Okay, Nana Ade, and near Jia or Tosu, Minu, Nasem, and Nana Kwame Duna, a canon. You bet dot ye, Ancasa. And me, I'm the minimum yamba betach. Piao. Send me a dish or Santin in tea. Timmy the minimum yamba betach, what? No. Nana Kwame, dear, I am in one can see back when I say, one so summa war. Don't really say no to me kuku di dwuma ba. Say, Uba on obi o ha, unso ba, unse na I say obi grow omo nti no mpate ba. Won bantima we bia be sharp. Any bi o che ansa ma ba. Okay. Nti necessary won obi say ja, ni penya na bu edu anya yen. Ni penya na atu edu anya yen. Adentia. Obi sunsumo odne papa. Hwe, sebi o, abosum kura no. Abosum won ko beifo bi no a, won pacho bu ntwa sa okuru no beifo. Beifo. Bema be yi oba be yi se bosumi kunu anim a obuntwe awi ansa omna benanim sunsun bi adini chebi okay so ena honhom bi adini chebi ena ade ba kuso ameka chi nipa so obi wo nipa nya na ubu obi anya yen ena so obi dua se de anya obitumi dane so anase utuna dura o so obi tu obi adini obi editwa yen sunsun fa sunsun bi adini chebi anokwase Kadache na watwi mu ade be pa na nana ye ya eye nwanwa e washoye ho ase ho niema di bebre de do hini bi be ko aba na o hini mu ni di be ho ekura hu dwire no so ko ade de mache okay enti na kura se wasi massage no mi pe hotel me ho ma nan ai okay no meto no massage okay na mi hotel de ya for de man na hotel sa ngombesuru ngombesuru kutapuma aya yini bi ya for de man ko hotel sa nti bia o han ka ya 2 million on ko twi anapa ewia se no mo twi nti o ti twi anapa ni enumre nti ne de me ya no from na ya me ya pa nti onu anansa na ohun se yes na mo wo na okay kada chi nti o niema di bebre na aye wo asoe ho ebi ye obi nenan ekuro we ocha oba be waba ko twice ba ne enro oba ho odi ho adanse bebre se nenan no aye no wo se wabo ho ka ekuro mo ntwira no ekuro wade oba na me de taso a nam chichira ebon se de ania obesan mo bi ne ni ma da kama mo se ni ma gon ekuro so ni yum guma na wie ya mo se ni megu a na no ifitefita wo kwa no Nana Kwame omo ton a omo ye nto omra abaya manne nyinada omomra me ade a me pense so obi o se me boni man nyao na yire ofa wo ba ho guna medi wo so wo ble na edi jam kwa no sam ofa obi ma ho ena ade ba ko so me ka che tiefo no se me ba se na me famra I know de wachi wade se na me famra ofa hwe enti se ayi wo security national security so wo na me ka se ma nyi hwi so ena onye bo nipa nkwa ho ba no wo ba se me nya hwe se ntwrofo so ka ho o ka ho a se no bo ba ka se so okay Nana Kwame yemfo ye man to dwa ye bre na ye be bo number 0246 24 13 50 and WhatsApp number no and so 0549 94 WhatsApp line no 0549 549494 eno abrochirefo no ofre kra no a nana du na obi yare wa kontuom o ka se me fe du ma me post service si ya okay na stroke phone de e de se me tuna stroke abrochire fi se
ade am timi no massage obi ntimi no massage de ne o mama okay so me be say obi a woni fiscal ban ma je din ma me ho nya fe nti me twuma ka say papa tanta o dim skedu nyin pa me chi edu na kompo no so kompo mo obi so na kwa me chichiri bi ne kompo no ada no obi ka ho asem na so me chichiri bi no ya mo mmra ho mmra ma so yo okay me chichiri bi ne okay okay yebeda nana adu na se meyi hia mi o yebeye ho adwuma yede ebre bia wo brai pia o me das nana ade ani agye ya otoso emienu adumanya ehene no wo ma se ne doti yi no ebekoso na watwi mu a enya asem keto akora nana adu na obedi dwumadie mu atantwie enya asem keto akora wodofo abrabo na yebo no enna fom kra sana opraye kona mikona mabebi sana yafanya samkra abubu ameboma sio nyamuye midensu kanjo ebo eno eya brabo in every genuine success in life no obviously you meet setbacks akonzi DP ebeba wa brabo ma me nti sabre no ukoduru ye no broni say welcome home efiri ho kono anti sister simu be fa mi kofi ti na chese me so meja me ma me nu ha ti akase me hwe wo mu okay eti me de me se me pa adwuma me sister se me ntwan to boase na me si da bi meja me ma no wo kwasa me ba panyina na so de kakra na ko high school na ketwa no so ko no munya ko high school na omko UST primary eti na je se me pa adwuma mini krata me ne dey woni asem no na me ko immigration na me ko di aduro se me ware papa panyimu bi na yirimo ye ennan me tosu num papa ne tete me edimbese me dwane eba broni su de okabia wo twro edimbese se me dwane ba na omo se ni omo na omo dwane eba Ghana me dwane fi Ghana ba abroche sala okay me kwaka kire wo okay je so ya friend asalam okay ya ukusiki asalam enti omo jemi na omo share me da esese me ba na omo cheche me ne ma me ye eti wa na obi so advice me say me pe obi na me nware no na me ntua sika eti wono de abroche de wo life ne Ghana de a big different like difference in so ye great say Ghana obi wo kwa sebi obi say no na mo otifie kro bi be ma na aduane adi obi wo kwa efie otimo bi ya aduane be ma na kakra adi wonam kra me hu senkofo gina bonten SS Cabroche you can't do that utimi nya sad da just o ye adwuma adwuma no so ye krata enye na akofa bi aye ehoni asem no enti jese ekwan bi afa so a minua no mo but omo so ntimi nya me hwe ombehwe me se bi omo ofie a kakra de but ese wo so struggle just ope so de wo ho me di me ho me pesa me so me ye obie na bia me so me ba me so me de me nsa kire se me fie ni me kan ni enti me so me for so na me so mawuram enti me obi me no obi ya ware krata ye friend wuro like fake one okay na me san siki refugee say ye pemekumi wo Ghana eno do bi adeto okay obia enti obia hwe me date ti time so ye no entu ko asalam no ena wo sa ko ware ye ena wo sa ko ohin biem ena me de me ye me agency me de obi paper ye adwuma enti bi wo kra ye bodi awonte mi akasa ma brofo di Joy Sodro my sisters makope obi krata ade ama me friend Teresa omo so Teresa no kan Teresa enti omo frem kra me nte no madam fo ni so na ate ho me ti hwe na sande so mbeka senye wo se omo so enhunu
na minimo bi kwa na msumini ne ye adwuma ye friend sapon o de be ma din o eti na be ma bi so ono so de sapon eti ye friend sapon no mu mienu kwa mo se sapon the girl one sapon eti sabi tuwa nyina na mrofo no munya hu atwo omunya hu muda so yusu omu yusu batenkofo bi abuse no okay na se nkofo bi omo abegum no enyefe me kai se first ba no ye ko won na afi bia ye file tax ti tax no na ma yeskapa aboche do mo tax omo mfa ni agro anokwasem enti yetimi tro papers so say ye donation ma yare for wo Ghana say ni say no more refund ni nyina ma at the end of the year no but obi kote omoto ama say ye twam say de for Ghana for the Ghana for ha adwene o anwan pam je ni for me sinya asam ketwa miti metena enka ne ma omoye obi ji obi sika ose me ware no wadi onye nkrata no na se wono ontumi ko police station ko ehwe sans oni krata normally ye abroche wonya bone pa police mem immigration okay ene bem eti time obe report ama police omo de be ko immigration na ekwa akire kakra okay bia akra na nipa ko no hu no an wadwane but wo mu a wo be hu no aya semu eti ma men say ye kan broche ndi a ni nyina nkrata asem nyina ye nkrata asem mo mu ni nkrata no mo ye adwuma no se no mo fili abroche ye nkrata na adwuma adwuma die se wonni boni bia obetimi age obi nkrata mimi se de na me kam de obi nkrata me ko abecha me ye adwuma me ensa de na ade Teresa no obi se me sister obeka acho na me ye adwuma me ensa ma pra bibi ti se mo office ada ma wuro nchansi mu da ma ye na do adwuma da ye bodan so amemi bobi chese adwuma bia abroche adwuma nya fere adwuma bia me ye bi ti me ye adwuma na me sa ko school no so na me pese me de ye adwuma hospital if I say aha minim se de ombesi afre no ye wo nurse ne ye wo ward assistant ne eniamanema etia me mabehwe ayarefo no but wan ko school wonti minye okay etia ma me ko school first ba na me se na me kira de wa na be se me ye teaching ba ho fon kola no mani nsa de obetimi ayi bibia ma wo de nsakura akopre no ma ko fast maba de abechi ho etimi de adwuma de up till now me ye adwuma so obi a hwe me a Canada se wo bo obi me bo me di sister adi obeka cho se sister na adwuma ne like na adwuma ne ni fie ni na yi de onfa ni agro me de adwuma ene me first say adwuma maame uko Canada akwahia ben wakwahia pa uyam hye wakeko ya ba amane anase ke do betumi abafie na me maame ba na to so 3 no ho ha adwene se me makoto no me ginwe osi me free immigration amount there was a time we me didi na tem na of free immigration amame sata wo so ni paper me ni paper me so ma no den na mkotena asenka mumu hoye dan ka abontie na mete wo because one our free immigration so amoma adentina no wani wani hia se me ma no oden ti wo come me so me nkase ono wo na no onim wo me ma me papa ba o ha adwene o so onim o Ghana ansa na woko o me so na me ne ye fine pa onim se wo frɛ wo so ebetumi do aba Ghana se no di hunhuna me na menim ma kwotena abontie sa na madafu bi so na me ne wash tampole na nyame fa ne kransie yi me se de esi tifi wo snow mu no efi wa na me nan me bo fom ankasa because na yeti tifi wo snow mu ene esa kwa adwuma bi ye wo wan de ka se migration atise nkofo bi wa adwuma mu ni nkrata ti wo mu ba won da ne de na me wie ya no sa no ji so dwane mi dwane wan si obiem na si wo biem na ne wa ya adwuma ma akodu be 20th a ombefa osika edi omumfa se omuji information ti ebibia ye through the bank etu be connect da wayim but unti bi nsi adwuma mu obiem chese mi dwane na de mi so mi di nachi na mada o sister migration for hwehwe o dane di ndam oboa
amu hu say ho na ye o mre yo me mre ye me ma no odi ntimi ye yo won immigration hwehwe wo dane de me wi wo so mpeso beba akwa wie su biem da bi na me bia sa dane ni wubro ni bia fa phone frame how is that Joyce me say yeah was immigration me say oh Jesus chese mi hu de menye chese immigration ombo su fie ho de anu adwojo se broni ka so do be fia awreko o ye de o ma wo ma fie tu obre bia wa bre bia wo ho bia no onti me mfama na wonya papers we anti mi di aduro mi di aduro na me san ware obi so de ne nkrata ware mi me wo wan aduro for ne frame mi okay eno mo se me mra hearing me ko ye umbusa me se de na be na ka me story se de di ka ye se mi kunu peme akumi mi duru wa no mo se omo age matum hey dano na me ka me nsam susu ifeki na mi su na me de da form ma me na asa broni na asa ma me glass ansuo wom se nom jojo ho omo ma me tissue me pepa manim si age matum tears of joy ena o se me wo ma me de ho na hwe wo me se me papa na o se me pesa me de o ma me se sure o ma me phone bi na me affiliate me ko Canada no 2 years pepe na me makwa abruchi o eni o ye lucky me de me wo me ma me kire me se oma ene adoye ne nyamesum ne yi me ma me nyamesum ni pa okay no kwa asore he Pentecost no e ma ko panyin okay na so kwa asore he unko bi me kwa asore bi e bi kuruma me ka se me kwa broche kwa ko ja chi ye simpa ibo bi wo ho me ko ma papa ne ma me sapo ene semina bi fe de me de adware ya me bi mu na fe mu akora wo mu oh me de mi chini pa ko sem pesem kwa broche wani abre ntu de wo ye wadun say asore bia be ko bi kuro ko bi na de a break it through eso ni nyina me kwaje visa ya fa ma me sister book na me de ko e eno kura wo ye lucky o sister enti se sia ya me ne wo kasai Canada adwuma be na yi sanse empempi so akwantufo no ba na busa adwuma ya mbeso mbeka me personal support worker okay PSW sani friend okay me hwe mpanyufo ene nkola nyina omo yare enye nurse eye like home care okay omo ayen from hospital no mo wo fie no omo na me hwe wo mo anti na ma utumi ya do ya kese no sa adwuma no sa amfa mfiri soro amfa ma wa utumi nye sa adwuma no sa adwuma na wo ka ya me nhyira wo sa akwa no amen etubetu obi fo se wontu kwai ana wontena Ghana ya me de akwantuo de obia ni me se me pa akwantuo ye enema bebra amatimi achieve bia ye akwantuo but ukoso na se obi pa akwantuo atu no kono anya adwuma ehon ni mfa so betu kwan tena he ya ba se unya chance na akwantuo ye cause medie eye mame akwantuo mama achieve ni ama bebre me wa ahakora de na me kira de no na me drive dada me ha na me nyo obi asabe me ho eche me na but na me nenam me ha adwene kakra me passa disco ni sa na ema no but me call Canada club no papa obi a ehwe me obi oni mi bi ani me akora me hu me panwom yesan ye bonwom na man sa na me ho ira me okay asa bibi wo me enwom be pa na apɛ lumba nwom wetimi ato de wo ye ode adi me ninye opanyo no so oni voice ya whatever to nyo ya ne adro sister one on TikTok edin a betumi ede hono no Canada na ofiri ebaye na oyega ni Asante New Town na yevo no na yere na twetwe nkomo ewo Brayoko dwumadi so sister edisesia no ankasa no akwantuo de obetu obia fo se onya chance no onko onya chance kwa ya wo profobia omo Canada wo mo nsanka omo nanka omo ne namuza omo ye Ghana fo ugira bonte kura sebe osiriska onim so ukrom ni adwuma no wompa na ompa adwuma oni paper obi wo paper so onya adwuma obi su ni paper so tumu se o struggle akwantuo no ni nyina ye botaye esi woni so me botaye pa na se me de me ma etu kwan ma omunya education ti me ba ni say we private investigator ka be ka say
minim said ye be see a friend or a private investigator or you share nsem. Okay. And I'm a bag girl nso ye teacher. To get these 2 jobs so broni nsem no. Omo ya aban adwuma. Okay. Me so me de share me wo se me ma me ba bia me gina factory. Enya adwuma da. Cause me kwa na me ye factory. Na me hu bi da nti na me share safety shoe. Na de bia me na ye me ya na me bre. Ti me di si ma ni so se me ko school. Ti school no so na boa me. Okay. School so wo school ne ma wo adwuma ne nsei. Wo se factory obi timi tum. Se bibia amohamo betimi akase o yagu sompa munye bi. Na afi wo ne adwuma bia. Ba school de wo se wo diploma, wo certificate wo bibia. Betimi do akoba bi. Factory no yetimi tum maye bi da. Ne ye Chrysler cars yetum. Enti if you want am di shame ni so se mpese me ko school. Okay. Okay, enti yene adwoa sister 1 ena edwehwe nkomo ewo brayo okondwumadie so eyawrehu wa anwenchen so wo fa Canada so no wugina street so stress ade no sa no ntimi mane emfasika emmafie adwoa ntisesi a no ubeko pension da be wo me di 65 65 mba cho ye adwuma no soso no ayi se nurse na adwuma no so far as a ho odin na betimi ay Canada law no wo free sa nurse na adwuma no we are 17 na be ya adwuma on be ma wa ye till say wa hu say afedi I'm so weak minye bibiem okay anti Canada de se pension years pa de omo fa ma wa odwene ho say ma bra ba me ma ya adwuma over 22 years ti ma dwen say we di 65 okay, where your brayo konwa your brayo kon dwumadi suisa ya amanfo toto no ene baso obachi nipa ba ko mienu miensa bi afien komo twetwe ne mra wie my sister Panyini madam ene kwefie wo madum ene wo ntina hu se de hu me se de hu me sesie omo ne be fa me koye ye from mo sen ekwefie na adwoa boa free sound na Canada obi afre Panyini madam okay madam ena mikunu ono so miana mbefa no koye cause me wo Ghana wo ye bi ma me pa no ye adwuma wo Ghana commercial bank I see wache dankwa dana si ena me ma Teddy e ba panyi o ka chom so me YouTube no de o mbe hwe dodo ena me ba ma mi nyako ena mense sister ma se di adwa sister ena ma se be ma de Kevin okay kwati na me na 7 nyina me ntimi mo omudi mrenti I see omo ye me bibia me na no omo ye mako na ede na akopie mo TikTok no so ye nkomo mi refi me sister kuno no sister the way pass sanene ne manema hu sade bi aba e friend TikTok ko bi na me se no so ne de me nya social media yi o ni Facebook me ni hwe and o si mi nkobi enti mi ko journalist Brown me pentome frapa ana me ya advert ma woni na mampoine ana me chiawo bibi a no mo ma me ntoma se fafra na ya advert me ya advert no ni eto mo ne ma ne saa eti wo hwe me page a kofo mo tonton ne ma no oh I see omo me nyi obi ahwe ba me de mayi no ena ye omo ne ma omo de chair me no na me so mi to obi na me de ye ena ma enipa nyina ehu mi nti enu aye ko Dubai obi obehu mi bi age no omo ni omo hu eto obi po TikTok a de no be obo search ne say adwa sister 1 no ti o boso ka obenya ne beba na on so abai wa danfo nyesa uji obi bia bi wa na omo ha kakra nti ni obi ana me follow no okay 0551931931 0551931931 0548 0548 adwo sister 1 Canadian boga no ene no etwetwe enkomo no yenko homa no so na ye ne ahwefo ne yetiefo enso enkodi nkomo kakra emra sisi 0551931931 0551931931 na yenko emfa enko yanim we eyobra yokon hello hello kwajo supesi ono a kwajo yentio nso be bo dey ono o ba be ona mate ma o je mami ka je kwa na
not for years, and I have to be performed, but it's I want to go by the another or Papa, the Americans say they can't afford a more on. But Mama Mukoya, quadrant to Munya, then it's the good about yesterday. But on very well. You know, what the quadrant, Yammy, I mean, then yet you remember a granny Ghana. Other quadrant is in Yajma. I mean, never nothing. I don't know what you do. Okay. Hello. 0551931931 0548 931 Hello. Maju so eburu katachi. Mediano ko den shigo sia ko me katachi ka fosie. Yetie we, nsamafo ne ho ye. De pa cha o se nana mo ye. Ah nana no mo ho ye. Ah nana mo boko. Yo. Na mo ni adwuma dase. Na me chire yu la, shima just. Obi o bi anyame nka no ho. No okay. Tane. Obi ya ba. Nko mo ye me de papa. O nko mo ye me de pa, me chire be teteni jimi. Na nya je nko mo fa. Na umuza me ma o ne mama no obi awale. Ah no de mamusa no de. Na sese baby o wode obeda atwa bosompo akọ. Oh, say there wonya mo me le fa no ko eno. Say ka mo so ko fa ko ana ka ma bo wale ma ba. Ne kwa so amejume no ya adwene. No no sese baby a wo se wo itafo asie ye de beda wakọ. Tafo asie wale de. Ebi ato yinka fo no no. Ayo. Ah, ye to yinka bela. Ayo. Okay. Ya chwa mu say virgin ayo na je say wo virgin na me nyedida ikaka fa se de ayo adwa na woni baba bia waso wade o de bo mu nyina ware ayeso mu nyina wade o krachi wa anye lucky oh na so e na yo ya de what trash here unyinu ba twa wo mo ah na show you hello omonzo ye na hu ti say yo adom ani ahwe yi mi gina me na so ta pepe adum chira mpa ebo futu are tike nkuranhwe o for one ni me so me ho ye na me di profession center start tumina tike for apa yo so mu nyina so live piao omonzo nyame onde o kase wate amen oh ye dia ga nyame sam papa o se na fama da ko me ba da so o wa ine nyuai yo dia me ha no onde oni ni kuru ntira ho me mo me sana kan kwa wai yo na wa ka ka mo wa di sia won afuto no di bai ni mu to ye sia ne ban fi mu no yes na me woni o ke so wa ni man kwa ke ni so ikuru baba you hello good majo so ma me ba bia frefre wudi acho sene pem ka sese da kuja yentie we Yankopon shia mo pa ne duma pa modi Yankopon shia e ma men so pa na ne wakasa ma no kwasemi ya kuma so ye yim anya no ye so sa brabom se ye kra keke no wa ma ye hu se ansana da bolu ubedi na so wato mo pa anokwasem Yankopon shia no ene Mama me boa so me nti be ye ni na we boa so me so my petro me ho de be back to university na family famu no last week we be class we dey school at Tennessee there wa my you say abrabo no enafom e dey na so ni sham ame anu no kwani mo bra yo ko enafom o adefo kura nyina e hwiri e dwane e asem hello good evening majo so katachi ba bia frefre wudi yentie we amene nkomo na emete pa o program ya mo dia beide eye ikoso a bompare trum nyame mama mo dia de bia mo de tinya akini tie die no okay kada masana oboni dino mafete no o fa yu mafete wa hunu TikTok no so na hunu o de no de zumba nyimbi sa ana wa hu bibia
Okay, the Form for him. Okay. Form na fa him na hu ya jawo mu. The first me talk. Yeah. And what's such number? Yeah. Oh, nyame obo no ne plot to be a wunya e bia da kwa ho. Plot to da kwa ho so de on say the filling station. And gas station no and on the board den papa anya asem ketwa. Hello. Wahiri. Hello, last caller. Oh. Hello. Good evening. My Joshua Bru, baby, I'm free with the last caller. The family, when I'm calling for when you know reading. Yenti way. A very interesting message and what you are paying. But once Bible, when you put on say, the local heaven, yes, very good. Into all do the Mamino, sister, no, the Ania Tipa, the other Maswa, Nanka, or Boyma. If you say, the opposition, your ma or man or one or man could do more new or Mumpia and Ma, the Canacano. The close one soon. Now on your book of Mount Cafe, I could do you when you're the or there come back, you know. Obi your mama without winning. No, okay, obijina so yemfano. No, okay. Hello. Hello, baby, I'm free with the last caller. Yeah, Niako. Actually, Bolaga Haji Ali Mani. Hey, Yaja Mate won't catch it. Let me friend me, you show me what me foot naira. Oh, you show me out. Yay, Hajia, me a cry my feel. Oh, you had your number, Mamma, down for pan. After we had Janny timid tomatoes, in the freezer in Bremen, Hagiano, or ye nip passe. Watch you. Hagia yet, and I'm in Tina Baye. Oh, Hagia Mintina Hagia Baye. Me yonko pano. Me kani kuna sembe man o sirimbo. Yemfa bako. Hagia de oba anisra hwe. Hello. Oh, azuka yemfa bako yemfa ntu apo. Hello. Okay, where are you bra ayo kon abrabono ne bo eye bonapa. Na yadika aka se obi hu atwa ane yehwe so na yede amia yekuru. Se wo bra wo hu ase wa abrabo mu a kurupo twedi apon ono ase obemma wo so. Eno ti ade bi abeye nwenta so bia wo wa brabo mu no. Ede ya wo se Nyankopon oti osufre no ye ede ma wo. Sanse adwo sister ye na adwo so do betu kwai kan ne kenga na ha wontena ha. Enkrata asem so kuduro se Awurade ye ma me wo ye ma no kama pa. Eno ti se duru baabi na se wutu kwai na nya kuduru a odofo. Empempi no obi wo kuduru anu ama na battery so do ne ko ye na akosi oyisi akwai ama echirifo. Eno ti ye betu ye nwan mo mo aburuchirifo se duru baabi ya o mmere wo ho ase. Won krata asemu ene obi biada ne sika kwakodi no kro ye krata e de ama no. Na so kro bi sika bedi o na wo ye krata ama no na o fu se oni krata ntimi fa nko baabi a ade bi ne friend kama no ebedi wachi se ebedi wachi adwansa na obekọ no enani nei obi tumi de obi paper ekọ abrochire. Depending how smart you are, but say them can call for abuse no computer sem na ye mo say yeah fingerprint nti e den kakra eti either say obema invitation okay and also be sponsor okay so do obi paper kon de ne say dey den kakra okay aha ne de nkomo twetwe no ebese okọ abrochire bia na oba abrame ni nkomo wate embadodo anade ma me se wa bisi wa nan no den kwa say we see ka so betra ho ne bibia ba yire finitri ba me advice mo say abrochire de wunya chance kubi okay address sister one say o country bibia wo Ghana mam ha say
abrochire mu no kwase a unya chance ya eden ena so Holland ni maame no se abrochire wo de memma nam se maame no ye benya ba kan kire no wo ko se na ni paper ye benya ba ti wo ya be ma kwa na ho fe kwa no mso tum konya yire tentem professor sa na nye bone ajo prophet do sans e mam sa se prophet no ya no wachi o no who had the entry and no prophet he dropped no prophet Joseph Upoku Adritia papa nyame sabo so say we see the transfer we hu nsem we wo dem hanyina papa se we dem nyese bato nyame adwuma na ye enti yenko Adritia ade bi ha obia adwa ya wie yenko motwetwe no wate that's ye betwetwa ne ketenkete no ato apete wiase amansa nyina obi abehu se oba Ghana no oba Sumpa 93.1 Sumpa TV ene na otwetwen komo no e ma baba wai o kwa no abekrai wata me badudu so ye go computer so dwedi emra sisia me pese me di hini awo me fie nti aya na nwo ma me di sesie me fie di se metals me wc let me show site no me pele popom ene di e be chede ama me enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey the radio of Frank Enterprise now wall tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be aware pelo obey bi e ho na BWC na ho do so there the water closet who do be obey bi ho kitchen sinks and the taps I would over be washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa only cotton of fear and a comfort to Frank Enterprise now baby send the summer Frank Enterprise our Tottenham market magazine room and celebrate Bernard filling station I was saying a whole and a Frank Enterprise now there are some decran say shower blue is bono any half for no for baby se o pe tas papa ni ma wo so bi etu akoton a en to wani nko baby so do we check Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom the number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you come Frank Enterprise tas papa dos papa any WC papa headquarters number 1. Oh, David, ma bantem do. Obi yes mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, o se mutimi delay kakra. Ta say, nana, babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantuo no. Mama, losing the repeaters to the bloody. Losing the repeaters and Bemansa. Losing the repeaters and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa ni. Nyansem won to many pa woni fedu watwe ense sa pin for no FDA age dwedi grafia to Insane o sheye. Okay, ya mahwafo ni atiefo nyina kwa babiem eba so paase mpenipa eso asisi semapo eninti na obi adwade wo se debe mentiase mame ko so paase mpenipa betumi aka masema mame de oba no anya atenase mame memo akwa aba atwe nua oba pempom te sei yankopon do so udin te sei e pa atwe frem bedide anase dodo na frem bedide ba me de Beatrice bedide obi so de dia o obi so de dia edi so ewo ene se wo di denko a aye wo me nkwenta na mame no papa we mame wo papa de wo firi akafra se la wo di de ohene ba ne de ne mame ti ase no mame wakosam ne se a wo de abeda so passe peni passe yenko omwa
medical cha obi bia wotie sompa kase nyame hyiram na de ade a ha me ma me de ba ha ye se obi asise me wasisiu ba chan ene wa mo adi ade anwuno de na film kakra o ba chan film ane ko ba ne sei ni nyina ne se me health worker me medical diagnostic sonographer okay na be active group be WhatsApp group health workers nko na yeti ye contribution at the end of the week na ne ya adwuma wo hian kasa okay me wo atobia se ho no okay nti dia ba ye ne se ye group nti week ni so a na etu amani pa ba ko mutua sensen okay actually na etua almost 200 and something cities na e do ti too many pa ba ko scan in bug near the many pa ba mo ye no month na week we na mo ye ni pa say me fan say ni pa almost getting to 30 okay near the ama ni pa ba ko by the no da no ye lady bi na na da no na e de ama manya problem amende aba ha say no lady e friend say your friend Kate from Abuati ono so e health workers a pa cho nurse ni e wo fine baby o won de minim but o group ni ba chan na how can you know so e nurse ni ana onye nurse ni o ye nurse ni che say madam for nurse be say oni Ghana ha ono na introduce ni chere me no o say friend say Kate from Abuati e de be na wa ya man sisi ya wani atutu aka ansem me pa cho ni nyina ne say ni e wo group ni mu no na microphone bi pe posting e wo baby ame wo no ti no mo preference ni posting nti na minimum bi nti me ka say nipa ne nyemo mo na nipa ne ti ase by later no na on timi nyemo mo na afi so na scanner wo demand ne doso ana omo ka ase sa de omo ntimi nya bi ana lady na okwa abroche no oni ha na introduce Kate ne chem say omo ye bi na oye nkrofo de de bia pa chan okay ana me so me di adanse e kire those guys na omo ka ase omo pe no ti me di adanse e kire omo no so okay omo ye ready we de ne price no wo form ti omo be ye okay omo price no e wo form omo be ye e ya sem omo yi mu eno ne na akwa protocol sem no yane prophet Joseph Opoku entwetwe komo simadu so emra sese prophet Joseph Opoku prophet metime de ne ho adanse ye sanse said papa yi woni ne papa Nyankopon ene ni nwa Jesus Christ omo ye adwuma no efe kwa na mi hu prophet bi wo kumasi a wode no kora ye adwuma se papa yi da me na meka opa adwon me pa jai ye ka prophet ya aye title amanfo afa ato omo so a prophet Joseph Opoku ye me number 1 me na meka chiro ye omo ma kofe fa ato omo so azan afo no me fa wo mo ho se Nyankopon ya ne nanam a oso ye tiasefo Nyankopon ya wono asoma ne doba Yesu Kristo nansanso osaso ne fira wufuom no sa Nyankopon bi dia na meka so onye prophet papa kora no a se nyame na abompa ya che no ko onim se meka no kore agi se onyambe foforo bi ene betumi ayi me bibi okay prophet me mo akwa abanyame nipa ye jame so fole bibi aboko de Yesu adawo ma bibi aboko o sheti ye fe me da wase fe papa se to TV no so ho prophet wanyini so ho fe pa o Ewurade na ayem sa ho fe se Ewurade de odo ho to no so a na wodi no kura anokwasem da bia Ewurade osiesie o timi Nyankopon wasiesie me ene de on se me ne esikakra ene on se adam ba me ka se ye wechin anokwasem ansa de mpaebo no ewuram anokwasem ye wechin na bi enra de mpaebo no ewuram san mpaebo na me ka se bosom bia ye ne 10 days ene Nyankopon so o hye ne ho ni monyam anokwasem ye wo adwuretia mamponten adwuretia ye wo adwuretia ampobi kwam wo ubehu se ye sanboard no esi ho Yesu eni ni nwa na gusu memedrin enka ho ubehu se Universal Deliverance Camp and Ministry eno na ye me fe ye me de no Yesu eni ni nwa obi ode ne ho atoso no ode ne yira ka ho ye camp no ehoso yie anokwasem ade bia ohwe bia ya dan ebi wo ho ahonum ye camp ye betwa Ewurade anim ahonum ye camp
ye gya yalefo gu ho ɛhɔ no yɛ camp awurade yɛ nsankyerɛnneɛ ɛne anwanwade ɛhɔ no wɔ ha bi ɔde bɛbɛ hɔ bi a awurade yesu kristo fa yɛ so ama ɔyɛ den ama ɔyɛ o sɛ da bia me so fole me se adeɛ baako a ɛyɛ yɛsɛ adeɛ a wɔnyɛ yɛ na akɔfrɛ nkɔfo am yɛ bɛdi adanseɛ na temu da awurade do akɔgyina bonsam gyem anokwasɛm ɛyɛ o anokwasɛm adwuma ma yɛ no abranti yɛ ɔte wɔ yi ne nani afira emfie num yɛ de ne firi waa na baayɛ ada no oba na awurade bie nani sɛ me ka kyerɛ sɛ me de ne baba me ka kyerɛ me ebisa awurade ayi no adwala nyambo oba be kɔ ne kurum de na de sɛ me de ne ba ha no ɔyɛ dɛn obedi adanse nipa bebre wa ha me ka sɛ me de ɔmo ba anka na adwuma no kura wontimi nyɛ dɛn wontimi nyɛ prophet yɛ kɔ adanse die ne so yɛ kɔ ɛda bra yɛ kɔ adanse die ne so sɛ yɛ ma ne nua no so ntena sɛ bra yɛ ma ne nua no ntena sɛ me nsɔle na ne nua no ntena sɛ sanse ɔno na n'ani fira yɛ a nyame dom so n'ani atumi ateɛ we yɛ adanse die trudo wabra me akora no me kɔ hɔ kɔ hu situation no nti n'ani ne teyɛ no na ɛnwanwa paa mpepie no me kɔ all night paa ɛwɔ deliverance universal deliverance prayer camp and ministry metako all night opa kadachie memo akɔ aba empom te sɛ ya no akasa den nyame adom wonua no de yɛse ne twi no nye papa na ni afura mfie dodo sɛ ni mfie nomnie 5 solid years otimi nkɔ ba bia ɛde na ma na ni furae agya no ha ne yɛfrɛ me sɛ me bla panyin ne ni afra agya yɛkɔ yɛ satam ne yɛ wabosonsum odi faha no odi faha no odi faha amalafo akomfo na dunsifo de ya hohore nanim bia anhyada anto yi agya ana yɛse yade to so no kono wantimi a wotimi tina wo baabi ana wotina mu a nti nano na yɛte ya papa nka yɛde na mote ne nka ye bla panyin ba ko ono na wosefi gaboso ana oye de odikan ba ye papa ho ono de die ne ba ye odi ayade koro na ne ba ye die yade aye te se sumsum yade ne te se ne ti etinemu atode bia na ye te se dam o kasa basa basa oba papa ye hoyi ana mi aka se mi free adigama na me so mi ba ye mbeduru ye ne 3 days time na honto no metena na hokura be na wotu sana me ye de me sansan me gikoi ana me sisa na tie dia se wasakatoa ne dia me de panyin so dia be de ebeba na che se wo gidie se wadi kan ye bi pen enti dia wo de ba no betumi aye enye sa no okay enti me wo ho ana me frɛ me bla na se bla die to ye ni ba ko no kura na honam nyina poroye de na ho apapa na ho apapa na ye me wo faase de na ho apapa tinsuo no wo ye me wo faase pa eno de me ami ko hu na ehu mi ana me frɛ me o de ma ye manim no ana me ma me sete prophet de me ko ho na no de enti onu ne dia ne du ye na me se ne sa na tie dia de porokora nya kwa ye na nia franso me gidi se ono so benya nkwa na ne din de sei obeti abon obeti me katwi no te obeti kakra we de obeti maboni din pani ya fra wo sei ya fra me yaw we de me name a uhume mahu pa me ye dai wa shetare fufu na ni na te ate se we kura no bi ne be ko bo no ana na nante enka ne na wuhu ade kura sa da na ye me ni ye me ya no ade freto ha no gise obi fa mame so obi fa obi fa ma mbepie bonten kura gise obi so msa epie bonten meeting na prophet wo ye de ya wani ni timi tesa onye me bibia nyame so kura kwa bon paye ma wa paye bon kwa paye bon kwa uko Jericho ni bi me ko pa oh na we wa frefie se wani na tena wo ba me frefie na obi na de maki na me de me ba na wanti twi papa na adwuma ba na aye
me dɔtɔ kɔ na beans na ɛdɛ na na utimi dɔ obi a wani hu ade ana sɛ me wɔ ma ɛwɔ fie ɔmo sɛ me ni afra na ɔmo na ɛdɔ te sɛ wo wafuo ni bi ho sesi yɛ wo fuo pa ɛne sɛ ni ɔkɔ abɛkɔ akɔhwɛ mɛdɔ pa sɛ mɛtuma dɔ pa ɔsɔ bɛdɔ pa ai me wɔ kasi ɛka bɛ dunson 17 acres wa na udua no wani na fira ma dua wie na me ni afra wɔn sisakura na ɛkɔba ne sɛ uhu ne sɛ ya of the sudden wani ni dumie first na mekɔ fum na ɛba ha me bɛda duro bɛ ndadwo toɔso a na me ya jonso na me sɔre kata so a mekɔ jonso no me sɔre a mantima gyina na me san fia sɛ ɛwɔ kata no so adeɛ kyeya na me nam ne nyinaa mentimi nnante na me de kɔɔ dɔta mekɔɔ dɔta na ɔmɔwɔ mpanea mekɔ duro fie na me se mefa me kata ɛkɔ mango na se mekɔ home hɔ mekɔ da ya ayɛ kakra na meni ɛkeka me te sɛ mbako na ɔmɔde gu me so saa ayɛ kakra no a na meni adum wanhu adie bio ma hu adie bio saa mango na se na ɔkwala bɛfa me sum me sa ɛde akɔdɛ saa 5 years tu hu ade no wani je pa se die no no okay ya no makoda nyame asewate nyame ayade papa mo for the next person na adansedie no koyie orofo we ye bre adansedie ye hye dan kofa obi ametena ho se wo mra no media dance debi we eye adwiritia adansedie kama pa wa hondo so no ana asore kai se kamama kamera ne tore so no sore kotena se no wahu ahwe wahu se wo fa kamera no koto we ewurade nyankopon nyankopon oye nwanwani nyame o panipa memo akwaba ne yefra wo sei frem kujo asiedu retesen yefra wo sei kujo asiedu sufiri he fi akra na ba adwiritia bacho hwana ma oba ho me brother kuma ena odi adanse e wo ka kire wo sesei o hwe wo sompa ti mi ofia na ofre mi se memra kono wo bra no hwe adwumadie wo ya so ena wo se besene kwai na de na na ye wo akra na me ye adwuma all right last year ni mu na me ko adwuma ba ni na madam fu bi de mi pie ye pie ba efi wo kon akodan sanom nko a se obi be frem pa se me ye adwuma no be din se be ko se me ko na nsa mo me bebi nso amako ye adwuma no na ye be adwuma me electrician eno so kura de ka be wuntamu o wadamfo do pie se ye nkonom nsa no na wonim nom dada ana wadamfo na ka se twa kakra madamfo no na se wadamfo no we madamfo no wakra efiri ho kono de system ni nye kra waton sane no to mintumi nkwa adwuma kra se mekwa adwuma kra ba me ni samobroni bi na ye adwuma me ko no te sent no zo ma me nye iti na se me resign trafi to resign me resign trafi tesi a no adwuma na sei tesi a me no ka sei sano akono ni na afiri mu I kokra makra ba 2 times hallelujah wakwa kan ba no omu akọ ya no nim so onom sana mu hu de nom kan ya hu sesi a ye hu Sir Richard wasesa there is power in the blood of Jesus ya adwiritia I just a prophet Joseph Opoku yes aboa we obi betra fie obebuza se na ne me beye wonom wi ne ntramo yi so se nyame atumi atunsa honhom no de a ka hu se wi ne ntramo ro nyina honhom bragiritia etitia papa mpa kada chedie na wo ka kire nyankopon sisi ameda nyankopon ase se we fi hawe a na da me so na wontumi nko bibia onse mpemfu ahia pa se ibu a wura studio kra koye adwuma edin me brother ye sound engineer ti me se me wura wo pa mantin so bi hu a asemeba o ti me se ho kwa so studio o din san ko wura obaje ho na ko fa ni buase aba wa ware levi onwoye ajo ma oba wadwuma na wa resign me wogidie se prophet Opoku be yama amen me na me ka kire wo
wobɛkɔ sɛ adwuma no abɛsa afrɛ wo bɛsa ba bɛdi adanseɛ menim deɛ papa no tumi yɛ nam Nyankopɔn so nyame bɛyɛ wate na okay adanseɛ mmerɛ no obi wɔ hɔ a yɛnsa mfa ne mmerɛ yana yɛmmerɛ no sua ti wo de Richard Richard Seed ɛyɛ dɛya no a memene papa de obitumi ayɛ de ama wo nyame yɛ adom adwuma no a sɛ yɛ wo nsa no adwuma wasua nko adeɛ nsa no adwuma me ho set nti wokɔ a nyame bɛyɛ ama wate bɛtumi asa akɔyɛ adwuma ma sika ba ɛyɛ asɛm o bonsam no duru baabi a ohu nyame ba adom ani hyira wo no so na ne nsɛm o mmerɛ obetumi aboa foforo bi a na ɔpɛ so ɔsɛ ne nsa no nnwuma saa na bonsam o pretty okay ababa wa ba ko no we ka kyerɛ wo no ntra se yɛnyɛ ne tentem mo no kura ne so ɔba show we so yɛnyɛ ne tentem yɛ brɛ ni so ɛno ti yɛnkɔ adweretia ampobi ɛkwa ne so pɛ Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry Prophet Joseph Opoku papa we akasa me boni din na me ho atɔ me sɛ sanse obi biada ɔwɔ mponkyere mu wo bɛ ni ho ayɛ fɛ paa o share ma me ne te sɛ Pachorade adom kasa den Pachorade adom me ho yɛ na ye wa from ma me aka kyɛn sɛ wo ho atɔ kama me wacho ono de ono se bi on tikasa ne ntim tu ka kyerɛ obi anu ayɛ san na kyerɛ no sɛ odi nkunim die ba na ye ukuru no a ogya wo mu no ofrɛ wo pacha me ba nyina osani miska nti wo bɛsa akɔware no ye ma ne homo bro tentem die eje ne nsɛm wo sɛ wabrɛ nti duru ba bi ɛsɛ Nyankopɔn ɛbam ye ne yie no ɛna bonsam sɛ sai o de ne kwa na ho akɔtɔ no sai dika oba ya bambu ya kene nyame wotumi kasi na so firi he pacho bibi nti ba bia me firi ne de me ntimi ababa wa obadwuma die no abi we ya so na sɛ de na wayi sei ne na nyame ya ade papa awariguo na sɛ ya na me pese me gu bia fedie so kameka sɛ abranti bi kura so opɛ no na am sɛ de me hyehyɛ awade wa sɛ ne ho ofɛ paa da no me ne gyina kwa no a me pɛ ka ma na ba wo hɔ no na wusu na am sɛ ma me ka wo sɛ abranti no sɛ ne nsa ho ne na ho nyina wo nwi na am sɛ nyame ya ade chief producer wa ho no odo hin ne hu ye nyame de wa ye bi pa man kan no me boa fi sɛ me so ade mu se me ya na ya re na ba mentimi kwa anu aduane na me ne me mam te se wo nu aduane kama mentimi ye bibia me kojele ko ne kama me first me ko e na ho ade ni wo asise nyame ado mentimi kopa omo okra di adanse se me san omo ho kora na betimi ne mako pachan betimi ne mako jere me san ho kora ada koko se chimi twini mu jere ko se ti se me kan fu bibia bia poto wo nyina mi how bia se ombra adretia mpobi Universal Deliverance Camp and Ministry se ombra na nyame bofo ye adwuma kan fu ma obi bia how bia prophet ababa mani agye sanse se ya no betra adwuma di ne so kasa kwara na ho fo nyame wotu se amitimi dapa timi daka mapa dapa ene ukuru wapoma etwe o shie we na ni agye papa se we onyanko ya na aka be aka mugya ne kwa ya ajo mani agye wa kama mcho medamase pa ahande medika ka kire se wo besere titi osna me hu ba bia me nkobiem te se o de machi ni sa te se na ba mu abu so skema na skana shi so skema na shi ne ho aye fe papa obi fidi mu aboa wa gba be o so baba betena se o mo nte wonka baba we ne ho de aye fe de sem tena buza kwanta visa so de ne hu no o se na ni
Okay, order for Osha dance here miensenya Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry Nyankopon we brim oye adwuma no ono na eye ne nsenkyere ne o papa ya na niti ye nyo no nko o last week enipa ne ite this week enipa ne ite amanfo enya omo ayaresa na omo hoto Jericho no oh afedo say first day go Jericho no obre na se say die obesa amanfo ho kopa anadwi de America pa mi sa akofon sa anadwi nyagolo oh I come nyame ye adwuma okay prophet ya fa ma no ntudwa na afi ye to adwuma di ne so asem we nurse fo asem kura metu ahyeda dan se ebi wo mpa na nso no ye be ko akoye nim kakra answer prophet nyankopon nyame no kura nimu ni nyankopon na mo so ye adwuma wo pa oh yes senkyere ne papa e se nyankopon obra ho ase a o ma so ana o ma ho so a awrade bra ho ase me no on se oba me ho a on se sebe se sika ne kakra wo me boto mu obi aba ma ne bi toduane di anu kwasem e bi se ya maji hwi wasase so e ti se nyankopon mo wadoma ti se obra ho ase prophet kwase mia wo mamska na akono kwa ya na de assembly pu se e bi ase ya maji hwi ampa aka akra ni akan saguyebo ena ya ti ase yi ena ti se ye papa na ye wu anya heaven ayedan akotena anu kwasem ha enti mesra esi efiada aye watch na tikese anu kwasem efiada aye watch na tikese wo mo ye peba wo mo a ye di asam ato o muso ti se de ma me gina ha wo ke de de mbebu okra me tikra ha wo stadium ana mesre ebisa ya na ye nkamfo ye ho e wo stadium na ye kamfo ye ho wo camp wo akire Yesu Kristo anu kwasem obo soro ne asase ena na otwe se ni platform yense ni netiye ena de eno so mienu abubuafo enante ena na otwe womo a omodo mo ba na enipa bebre ho manfo tuo mo pamagu pomani kura de bebre gugu ho prophet ya fe ma ntudwa eti yamani ni 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Adretia ampobi komwo Universal Deliverance Camp and Ministry what there men go for obi so media dance here say ayawam ofri wana bae ozo beto no sister enso wayale ya owo hey mwana mde ne bae ti obi abehwe no ne won fe omudi na chi santi abusuafo adwa nanso oba no na wotwe ene kakra bi awurade wa yedan wasane yale ade na awurade Yesu Kristo ba mu wo ya enye hie efiri wo kire ko nyame be ye nyame wo campo na wonso aye nyankopon fa wo ha wo ne wo dadwen ene wa bebre se nyina bra na Yesu Kristo no a osoli fira wufu no woda ho ye nsankyere ne wote ase ewo Yesu Kristo din mu efia da wo kina tekese ene na wotwe aye cancel ukwada bia aye cancel prophet transity o manfo asem ana fiada bia aye watch night ana kwase da bia ya asole ewo hono mesra se munyina mu fo mu ni mehwade awurade ye na mu nso mu media dance ye ewo sompa dwumadie so ewo Yesu din mu amen okay yane prophet Joseph Opoku na atwetwe enkomo no ene eyo brayo kon eno ti eye yade na akoda ne okon ade amawa yenko ampobi prophet Joseph Opoku ebeye wo ho ensenkyere ne maame yedi o anti me pacho de eye ne say anti meje omo ye ba ko no so mo ye na lady no group ni mo no omo so ye bi no bisa no se an otimi ye genuine ye posting no pacho an ene clearance no say ye genuine so aka say genuine na me bo mo amane no mo so mbe nti say ska me fama lady no eti na say nka me na me de mo eti say na de man lady no
in all me fan say almost 340 million 340 million titisika no na akwa di no e na kodi no wantimi anya ba akokra nti me call one day bi me call adwuma me call me yes na pemfo na ready me kwohwe wo mo ti me yes me tena say yes ehia police station na police ni aba machi ti me say na me de police station de me de na wo ho no ma me kope that not knowing say nkrofo na call report to me say omu di scam me say posting omo group ni mo no pa chan omu di scam me say posting meanwhile so omu ya aware say sika ni me ho ti de akwaba ye ne say na o say me di eche me kwam ko cheche mu say sika ni me ho na ye free lady no ye friend na o say won de e Christmas o ton akokọ ma obi aha na dwene age so o ton wie no o nurse ni no anti won de on face ka bia ama wo gidie so nurse ni pa ba chan anti won de on face ka bia ama na wade no ma ye wie ebe succeed nti ye nya abotana so mo je say na oye ne di say oye ne di be 5 months to 6 months na de ni nye ye ozu ka say acha 2 months ti na nye ye no mo so on famra nti on face ka nembra na ye burden ti ona me twe na no mpe so this camera na me was car akada my account me be 10,000 na ekoyi ye ne police for ne kan ya no mama me bill so de me so far no sikari nyina da so won ho so far de aye ne say sika no ye mama bi di animu mine ye adwuma o kes me ma ne di animu ana oye ya na oji sika no mu mine ti they say de aka na ono ontwia no o se ontwia ne ntwia ne chena say aka 6,500 ontwia ne ntwia ne chena dia was sika ni no wo nipa no ntwia okay mama na so ye frɛ wo say bedide ofiri na bae ifiri santasin kransa nyame ya doma producers aye ho adwuma na eso utie nkwa de a na ka otie owu so de sansa adwuma di besu yanche aso ntie asem enduti ekena no ye besa ato adwuma de ne so ate ne nunum yie ne ho kwampa ye befa so ne aboa o si aka say 6,500 so na adwu so wontua aye beka tuntum de ama no tie kwa koma to ye achi okay Tago Heba Mesha and capsules edi dwuma pa sanse Tago Heba Mesha and capsules no bema sebia ku sebia nya do bema na ntimi nsori yie ehemu ana adwubia no Tago Heba Mesha and capsules watenka no ewo from a low libido Tago Heba Mesha and capsules infections na do kro do odofo say infections no anhwe no ampe and anu anso na wanhwe yie etumi edi dwuma bia obawo na oma no anya yade bia badwene ho ntiase odofo Tago Heba Mesha and capsules and edi two infections no ase baby eton nuro tu no o man Ghana bia da obenya bi na wato na de di dwuma 0243228296 0243228296 Tago Heba Mesha and capsules wodofo yenko se upemfonyini ani efe ana video ani efe wabra ponto nya badi to nya yiyo no na wotwe dadie no nyina da no odofo no Vigi Studios na make camfo nam dia mawo Ghanaian films omo eshuturu nyina no omo se no Vigi Studios ebo omo pa omo camera no ani efe se dani se krojin yenko no Vigi Studios ron ko ensa amboa no ebetumi akonkan e dia mawo mala maba senkan ho no wo first Kokuru Street ne so pe 0574715778 0574715778 no Vigi Studios and I make out for Namdi amount. Father Martins Heba Mesha and no do no afre no room Father Drew odofo eduru baby atimu so na ase na tatai de be no and you draw ya di stroke na chiwu wona mina yo ya wa agya omreyo odofo room Father Drew na make out for Namdi amount. Pressure and diabetes no so e di ahimpa room Father Drew yade kwankro biada Roma Father Duro Father Martins Heba Mesha na me kamfo na me dia ma orofo ye ma nyankopon enye na dwuma wu wo ye na dwuma dia Roma Father Duro na me kamfo na me dia ma ba bia to nduro tuduro wo mankan na biada ye kwai ibenya biato 0247919122 0247919122 0247919122 Roma Father Drew and I make comfort na media man. The nation sanka yemfa assembly free jim nyame adom chena ebre na ebe. Ya me cha me mama anita hotel be wo bi ara din sha na onya ne kase.
na Machia Asante Regional Minister and Secretary Fia Kunadu Mobia Yamisho. Ya yɛde sidia na yɛbɛhɛkyina sɛ yɛnim ne nkwambɛka abra yɛate owuo deɛ sɛ kyina nkwa hunu ne kasa yi a deɛ na ma owuo hunu sɛ wonya nkɔ mmom sɛ nkwa hunu ne kasa deɛ a deɛ ne yɛhunu ne yɛde bɛyɛ owuo nti no yɛhwɛkyina na nyame mmerɛ mu na bibia ɛnyɛ tɔte mfa ma yɛ na okay yɛ asɛm o ɔmna samoa I would just have one hour. One hour in Senebo. Mamincha Bombay, Madame Bombay, or Akomada, Materi School, Hona or Chadi. Yaw, no consua, Megidi said, Nipada Seni, Betransia Bobra, Aqua, you know, I'm mad, the kitty be. I be in a free reasi, Yempesa, Yamia Duma Channel, Inti or no so de, Nemo Tieni ammonia as one obibi a ono so mna meche because you see na one sense here on enim de nti oso ontua ye de enim hwe ebi a na obibi nti oso ontua se mo wantima meka bibi de a se yenim se obi sika bebi ebedi ho emra wo man mo asada ye yi mra kura firi ho na tuntum so ho short ase nti o machirim de nti oso ontua ebi a na o ne reason nti oso ontua nti nipa o se friend say maame no a ye kana se mi David, dear or then a can nursing ha se obi tie ye ne a se de ka bibi obi timi kwaba ma ne se wo case ne disi sompa no saa na ye ka kire nipa o mu nsu tie so mo na mane e bia na wontie se obi nkobo na mane se sei no maka si nti obi bi ka o meka na tiefo ne ahwefo nsu ntie bi e bia na na asem wede saa na ye de epe no se nte saa de a de wabahan because do be otonfo bo no oh ne hia no di enwe ochina okay awoda die ba ko mienu bi ewo ha we efri Madam Mavis omono wone ne manyina da omo se Deacon omono Asamoah awono House of Faith Ministry trede enomo ma no awoda die papa no Deacon omono Asamoah no we wo yire Mavis ene o manyina se omma awoda die papa Owusu Justice ono ewo Nkranza Junior High School we efiri yajewa ene Kwanta Bisa Isaac Sompa TV Sompa FM we Owusu Justice of Nkranza Junior High School yajewa ene ne papa Kwanta Bisa Isaac o second born no one that so no we did it in so pa we mna ya nesese ba yire no we dey ya ba nyame ema no kwatenten ahodni ewom na onim kwame na nimbia wo de ma Solomon na omani bi so betumi de asua ngoma na oba ya mitri aye twotwowuro na daachi bi yatene so mfa so na ama awawo enso ayakono na ayede enoti happy birthday to Owusu Justice Kwantabisa ebano no second born enso enno we enso efri osika wo MC aho Sompa TV Sompa FM osi sister Brefi Priscilla happy birthday to you nyame emma nkwatenten ahodi wo Priscilla no ne ho efese we efri osika eho na ode emma Abrefi kama pa Sompa sempani panoa we eno na o manfo se he edawuku ada de obrayo kono ya na no odi no ano edin papa eno ntino etisema po menteme ho ase eno na ade beda Sompa sempani pa ni apen po masibire ni e di ama kama yakra mo ye pesa ye kro nyame ya adoma wo kina da ye obi ka kira santeman wo bi kire asanteman ye koy Cedar Worship Center sofo wi nyame asra ne wo se Cedar Worship Center na ye ko na ade eni eje ya otoso miensa adomanya hene no wamase ne doti yenu beko so free ya wada eko eno tiya na do ni akire wamase kama nananom enso ebeye omafamu de no makokora eni eje achi kura voso abanyuma papa yakam yeko long time oh bose ena media asema so utranya ye na so kusiempie na problem pia na samu mpeni
so koto ande saba e wo mo bodi ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asem asio kanele pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom garlic bitters no benefit me benefit wine o so koto de abrewa esma ma abrente mi chuve unanti kakra na wabre num Kingdom garlic bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom garlic bitters ene ne capsules asembia nye ho edeben wo hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye Kingdom ginseng power capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu aha no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enuro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nuro bia Kingdom herbal no challenger